Video Tanzania bihinduye isura. Ni mu gihe video yagiye hanze igaragaza polisi yica abantu. CNN yashyize hanze Samia Suhulu bigaragara ko yishe abantu benshi cyane mu myigaragambyo. Isi yose yikanze. Nawe ubwe ubwoba ni bwose. Ashobora gufungwa cyangwa akatirwa igihano cy'urupfu kubera ko ibyo yakoze biteye ubwoba. Yishe abantu benshi ku rwego rwo hejuru ko mugaragara izuba riva. CNN yamutaye hanze ku buryo kugeza uyu munsi wa none muri Tanzania indurari zose imyigaragambyo yongeye kubura. Birakeka ko habagiye kuba kudeta iteye ubwoba nyuma y'uko hajyanze amashusho agaragaza ubwicanyi bukomeye bw'indengakamere bwakorewe abaturage ba Tanzania mu gihe cy'imyigaragambyo. Ariko leta ya Tanzania yabuze ikintu ivugaho uretse gusa ko abaturage bose umunyamakuru wakoze ibi byose Lali Mawondo uyu munsi none ari profile z'abantu benshi cyane muri Tanzania yakoze byinshi bidasanzwe ku buryo umunsi none kuba yashyize hanze aya mashusho. Ni umunyamakuru wa CNN yashyize hanze amashusho agaragaza uburyo Tanzania bisha abantu. Lali Madowo ibyo yakoze uyu munsi none n'amateka yahinduye byinshi cyane mu gihe ubutegetsi bwa Tanzania bari bwashyizeho komisiyo ishinzwe kureba abagize uruhare rukomeye cyane mu matora y'umukuru w'igihugu bagatuma haba imyigaragambyo. Uyu munsi none igihugu cyose yagihinduye akavuyo kubera ko ni video yateye ubwoba igaragaza ubwicanyi, igaragaza buri wese uko yishwe, agaragaza uburyo abantu bigaragambije ndetse igaragaza uburyo polisi yarasaga abantu ikakurasa ugapfa. Byose Lali Madowo yabishyize hanze binyuze kuri CNN. CNN yakoze ubushakashatsi kuri iyi nkuru. Ni video imara iminota 5 kuri YouTube ndetse ikajya no kuri website ya CNN gusa. Benshi bavuze ko ibintu biteye ubwoba, kwireba biteye ubwoba. Ariko yakanze ubutegetsi bwa Tanzania nyuma y'uko Samia Suhulu agaragaye yica abantu ku iteko rye. Polisi yisha abantu benshi cyane, bakavuga ko uyu munsi none uyu mugore iteko yatanze yo kwica abantu ngo mubarase bapfe. Ikintu kiraba kihari nuko akugira ngo abantu bajye mu bitaro buzure. Uri wese munyigaragambyo ugiye mu bitaro kugira ngo ajyeyo murase apfe morgue zuzure. Byarabaye koko morgue zaruzuye ziba nyinshi cyane ku buryo babuze aho bashyira abantu. Ariko uyu munsi none abishwe barashyinguwe, ariko ntago ariko bose bangana kubera ko morgue zuzuye babura aho bajya. Abantu babagira ikirundo cy'abantu ko muri video haraga ikirundo cy'abantu bapfuye benshi cyane buzi aho babarunze. Nta muntu n'umwe usa nkaho wabona ibintu ngabyihanganiye, biteye ubwoba. Uyu munsi none abanyatanzania benshi rero bafashe profile zo ma account ya Instagram bashyiraho ifoto y'umunyamakuru uri guca ibintu mu karere k'ibiyaga bigari. Nyamubyuka neza Lali Madowo yakoresheje ikiganiro Perezida Paul Kagame ukorera CNN. Bisa nkaho ari ibintu by'amateka. N'amateka benshi bakomeje kuvuga yuko ari buhinduka, ariko biracyagoye kuko ni inkuru benshi batari bazi. Mu gihe yabiye kujya ku murongo uyu munyamakuru yagize ati rwose azana video iteye ubwoba y'ibintu ubutegetsi bwa Samia Suhulu bwakoze bwisha abantu benshi. Uburi mu kavuyo bwakurikiye amatora. Perezida muri Tanzania utaravuzweho rumwe ku matora ye kuko bivuga ko amatora yakozwe mu kwezi gushize. Polisi n'abagabo bitwaje imbunda bari ku burinzi barashe mu matsinda y'abantu atandukanye bigaragambyaga. Benshi muri bo bahasiga ubuzima barapfa, abandi rero baragenda. Gusa muri iyo video hagaragaramo abagabo batambaye impuzankano za polisi bafite imbunda bari kurasa mu baturage bigaragambye. Bikavugwa yuko rero yaba ari apolisi bambaye civil kugira ngo bazice iperereza. Nk'uko iperereza rya CNN ribigaragaza, amashusho yamenyekanye cyane igiye hanze bibashije ndetse amatelefone n'utundi tutandukanye bakoze investigation. Izi sengura kandi ry'amajwi n'amasasu ndetse byose bigaragaza ko byari ibintu bidasanzwe n'ubuhamya bw'ababibonye n'abahohotewe bagaragara ko ari ubugome bukomeye cyane bwakorewe urubyiruko rwari mu myigaragambyo. Nyuma y'itorwa kandi rya Perezida Samia Suhulu Hassan wavuze ko yatsinze amajwi 98% kwa 29 ukwakira nyuma yo guhirika ndetse abakandida bakomeye ndetse bari bahanganye nawe abandi akabafunga. Amashusho kandi yagenzuwe neza na CNN anemeza ko ibyatangajwe ndetse n'abahungabanyije umutekano ari ihohotera rikomeye cyane kubera ko ababikoze ni polisi ya leta. Ariko ibyakurikiye nyuma y'amatora byakurikiyeho bisa nko biteye ubwoba. Agaragaza ndetse aya mashusho ibitaro byinshi cyane birimo imirambo myinshi itagira kandi uko ingana, nyinshi yatangiye kwibwa n'imbwa, bisa nko biteye ubwoba. Nanone kandi amashusho ya satellite n'andi mashusho agaragaza ubutaka bushya ndetse bwasa nkaho hariho abantu benshi bapfuye
bihuye kandi inkuru zivuga ko hari imva rusange imibiri myinshi cyane bagiye bayishinguramo riri mu majyaruguru y'umurwa mukuru w'iki gihugu i Dar es Salaam. Amashyirahamwe kandi abiri arengera uburenganzira bwa muntu ndetse n'abavuga yuko ibingibi bitakabaye bavugaye na CNN bavuga ko imirambo y'abigaragambya bishwe benshi cyane mu byumweru bishize bayanye kwishyingura aho ngaho hari irimbi rusange. Nyuma y'amatora kandi ubutegetsi bwashyizeho amasaha yo kuguma mu rugo ndetse kandi banaca internet, ubwo kandi abantu batangiye guterana amagambo bavuga ibyabaye, bavuga ati ntabwo byakunda, bamwe bahita birara mu mihanda. Amagana rero bajya mu mihanda bavuga ko bitakabaye bigenda gutya, amatora bayibye ndetse nabo bwabo bakabavanye internet. Umuyobozi w'icyaha kandi ritavuga rumwe n'ubutegetsi Tindurisu afungiwe kandi muri iki gihugu ndetse no muri gereza zikomeye kuva muri Mata, akurikiranyweho icyaha cyo kugambanira kugera igihugu nabi. Igihe internet kandi yasubiragaho gukora ku rugero gito kuko bashyize internet mu buryo busa nkaho ari internet yakora gakeya. Icyumweru kandi cyakurikiyeho polisi yahagaritse gusangiza amafoto n'amashusho ndetse ateza ubwoba abantu kubera ko bari bazi ibyo bakoze. Abayobozi kandi ba leta batangiye bahakana ko hari abigaragambya bishwe. Gusa mu cyumweru gishize perezida yemeye ko hari abaguye muri ibikorwa by'ingaragambyo ariko ntiyatangaje imibare. Kuva kandi kwa kane Hassan yatangije komisiyo yo gukora iperereza kuri ibyo bibazo byose, ariko anavuga ko hari abigaragambya baba bari bishyuwe kugira ngo babikore. Guverinoma kandi ye ndetse na polisi ntabwo basubije ibibazo bya CNN yababajije. Ihohotera kandi ryakorewe abigaragambya ryangije isura ya Tanzania nk'igihugu kigendera kuri demokarasi ihamye kandi gikura kuba abaturage bagira uburenganzira bwabo no kuba bagira ibyo bakora muri za miliyoni zo mugaragaza ko abaturage batuye n'igihugu kinini gituye na za miliyoni nyinshi ariko bafite uburenganzira bwihariye bwo gukora ibyo bashaka. Ibyo byose byarangiritse kwera ibyo bakoze byo kurasa abantu ku mugaragaro. Ibiro bishinzwe uburenganzira bwa muntu mu muryango w'abibumbye hashingiwe kandi ku makuru yakuwe mu bihugu bitandukanye mu bihugu bituranye na Tanzania byatangaje ko abigaragambya n'abandi baturage amagana bishwe n'ubu kandi umubare utazwi wabakomeretse cyangwa bapfuye. Abafunzwe bo sinahubwira. Bafatanyije kandi n'ubushakashatsi by'amakuru na internet, Benjamin Strick CNN yasuzumye amashusho menshi n'ibishushanyo byinshi bigaragaza ko abaturage baryamye, bamwe bavuga ko hari abaryamye mu ngo zabo barangije imyigaragambyo bakaza kubyuka bapfuye, bamwe bishwe n'inzego z'umutekano. Abandi ariko mu mashusho agaragaramo uburyo umuturage bamugaragaza ari kwigaragambya, nyuma akamugaragaza yishwe ndetse n'uburyo yarashwemo. Biteye ubwoba kubireba ibi bintu. Kimwe kandi n'amashusho y'imirambo yuzuye mu bitaro ahantu hatandukanye ko bavuze ko kugira ngo ibitaro bijyamo abantu benshi ngahubwo bajya muri morgue zararuzuye babura aho bashyira abantu. Ariko ibi byose nk'ibitaro byitwa Sekutua Regional Referral Hospital i Mwanza ndetse no kwa muganga kwa Mwanza Mara i Dar es Salaam hose huzuye imirambo iba myinshi. Benshi bagize ubwoba bibaza uko bigenze birabayobera kubera ko ibyabaye muri Tanzania bisa nkaho biteye ubwoba kubibona ubwabyo no kubivuga. Nge nabonye video ngira ubwoba kubera ko uburyo iyi video iteyemo benshi bavuze ko ubwo ari ubwicanyi burenze ubw'umuntu yatekereza, n'ubwicanyi burenze ndetse ubw'umuntu wese cyangwa igihugu cyose cyakora. BBC n'ibinyamakuru bikomeye uyu munsi none bivuga ko ibingibi byakaye biba kubera ko hari umugore yigeze kwikura mu mateka wari minisitiri w'intebe wa Bangladesh. Uyu munsi none yakatiwe igihano cy'urupfu nyuma y'uko bimuhamye kwica abantu no guteka polisi kurasa abantu. Uyu mukuru kandi wa Bangladesh wari minisitiri w'intebe. Ibi byamubayeho nyuma y'uko uyu mugabo umugore nako uko yari umugore nawe ibyakoze yategetse polisi kurasa abantu myigaragambye, ariko nyuma y'imyaka avuye ku butegetsi. Uyu munsi none yahungiye mu Buhinde, nyuma yo guhungira mu Buhinde akatirwa igihano cy'urupfu agomba kukirangiza akagikora. Ariko umuryango w'abibumbye wahagurutse nyuma y'uko bibaye hajya hanze amashusho agaragaza uburyo ubwicanyi bwakozwe, nyamara Tanzania ivuga ko yari yafunze internet. Bavuga ko internet yari yarakuweho kugira ngo atagira ugaragaza amabi yose kubera ko Samia Suhulu Hassan yarazi neza ibyo yakoze, yarazi neza n'ibyo azakora. Akavuga ko nta muturage wa Tanzania ugomba kuzakamera ngabone ibyabaye. Gusa abaturage ba Tanzania bavuga yuko muri iyo myigaragambyo batigeze babona amakuru ahamye mu gihugu imbere. Nabo ubwa amakuru babonaga nayo babwirwaga n'abantu bahamagaraga rimwe na rimwe nabwo kuri internet ntayari mu gihugu. Nyuma y'ibyo byose internet isubiyeho mu gihugu. Abaturage ba Tanzania barumiwe babona uburyo bagenzi babo bishwe bibatera ubwoba.
abandi bavuga ko kandi abaturage ba Tanzania gihari nuko bashobora kuzajya mu myigaragambyo kubera ko itariki 12 z'ukwa 12 hari imyigaragambyo yateguwe na Tinturisu n'ishyaka kubera ko ari ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi. Imyigaragambyo yagombaga kuba bakibaza bati si imyigaragambyo izaba nyuma yo kubona no mashusho bizatanga iki mu myigaragambyo. Ariko se nyuma yo kubona no mashusho abaturage bicwa mbene hakageni imiryango mpuzamahanga itegamiye kuri leta y'uburenganzira bwa muntu izakora iki? Abenshi bati Tanzania yahindutse indiri y'ubwicanyi, bivuga ko ngo uyu mugore witwa Samia Suhulu yishe benshi anyereza benshi ndetse ku buryo atatinye kurasa abantu mu myigaragambyo amasasu ya nyayo arabarasakara hava. Benshi bati uyu mugore ni inyamaswa, biteye ubwoba ko ibintu yakoze ku bireba ubwabyo ntago wabyemera kubera ko biteye ubwoba. Yishe abantu benshi ku buryo uyu munsi wa none buri wese ubireba avuga ati ntago bisanzwe kwica abantu mena akageni ukabarimbura ku buryo nta no kubari inkuru sigara, ku buryo niba ngombwa ushaka kuzasanga muri Tanzania habaye kudeta. Abayobozi bamwe namwe cyane cyane b'igisirikare harimo abayobozi turashikiye ko polisi yica abantu cyangwa se irasa abantu, bavuze ko bashaka ko polisi irasa abantu amasasu atisha cyangwa amasasu y'imyitozo. Gusa ntago ibyo byakozwe, ahubwo Tanzania ibyakozwe ni ukurasa abantu guhera kwa mbere kwa nyuma, kuko nko mu mashusho agaragara hari umugore uri mu mashusho ugaragara yiruka ahunga amasasu. Isasu riramufata mu mugongo rikabera muturukije rigahinguka imbere. Umwana wari umutwaye bari kumwe ati mama uragiye. Umugore apfa atyo bakamushyira mu kirundo kimwe nk'abandi bose. Abasore bose ntabwira barashize. Ubo umyigaragambye bapfiyo ni benshi ndetse kandi bagaragara muri video bapfa uburyo barashwemo. Ubwaje video igaragaza uburyo polisi baje bakarasa amasasu ya nyayo uwo basanze wese agihumeka bakamurasa mu mutwe. Tanzania umutegetsi wabo mukuru Samia Suhulu yategetse ko buri muntu wese uri mu myigaragambyo babona bateje akavuyo buri wese ntagire uwo basiga inyuma, barase ku mutwe nibarase ku maguru. Uyu mugore bisa nk'amategeko yose yatanze yubahirijwe hagapfa benshi, uko bivuga ko hapfuye abantu 700. Iryo ni ishyaka ritegamiye kuri leta ngo ryakoze ubushakashatsi, gusa ntabwo ari byo kuko benshi mu mashusho byo bigaragaramo bararenga kubera ko bisa nkaho bitebwoba, kuko abantu bagaragara muri ayo mashusho bicwa baraswa barenga umubare wa 700, kuko ibirundo byari kwa muganga byari byinshi. Binavugwa ko morgue zuzuye bakabura bashyira abantu bagahitamo kubarunda mu nzu ya morgue bakuzura, hanyuma bakabashyingura mu cyobo rusange, kubera ko nyuma y'uko imyigaragambyo ibaye haje icyo bitaguma mu rugo yamaze iminsi nk'ibiri cyangwa 3. Nyuma y'iyo minsi rero niho bashyinguye abantu babashyingura mu buryo butazwi mu mva rusange. Wabuze uwaguye mu myigaragambyo ntaza aho yaguye. Uyu munsi none bavuga ko wabuze mugenzi we cyangwa umwana we cyangwa se umugabo we cyangwa umugore we wese ubwo nyine icyo yakoze yaketse ko yaburiwe mu myigaragambyo, kubera ko hari abaturage bavuga ko nyuma y'imyigaragambyo byararangiye n'amatora hari abaturage bagiye bicwa bucece bagasangwa mu ngo zabo bakabajyana bakabica, bavuga ko abankaba bari mu bagize uruhare mu myigaragambyo. Ibi rero ubwabyo bintemewe ahubwo bigaragaza ko ari ubwicanyi ndengakamere bukorerwa abaturage ba Tanzania ndetse na bamwe batagira uburenganzira bwabo. Ni mu gihe bamwe bavugaga bati abangaba ngiyi ni demokarasi ya Tanzania, ariko ahubwo ntago ari demokarasi ni igitugu. Banavuga ko uyu mugore witwa Samia Suhulu yashaka kugaragaza igitugu, ahagaragaza noneho igitugu nyuma y'uko guverinoma ye ashyizemo umukobwa we akamugira minisitiri w'uburezi, agashyiramo umukwe we akamugira minisitiri w'ubuvuzi. Benshi barikanze bati ni gute umuntu w'umuyobozi afata umuryango we wose akawushyira muri guverinoma? Ibi se twabyita iki? Bigaragaza nyine ubuhangange bw'uyu mugore n'uburyo agira ijambo ridahinduka. Uyu mugore kujya ku butegetsi bwe ntago byari ibintu byateguwe, byari nk'impanuka yagiye ku butegetsi atabiteguye, ariko ari ibintu bitateganyaga ko biri bukunde. Magufuli nyuma y'ikapfuye ajya ku butegetsi, ariko abaturage ntibamwiyumvishemo, bari bazi ko azayobora manda ya Magufuli ubundi akavaho bakitorera uwo bakunda muri demokarasi yabo yahozeho kuva kera. Gusa uyu mugore yabonye intebe y'ubutegetsi iryoha ngo burangira intebe y'ubuperezida ngiryoha kurusha izindi, ngo nta ntebe iryoha nkayo muri Afrika yose no ku isi hose. Uwayigiyemo rero ngo ntaba yumva yayivamo, aribyo byabaye rero nawe amaze kuyobora manda ya Magufuli irangiye ati no ntebe sinayivamo bitewe n'ukuntu bimeze. Ariko hari abakora ubushakashatsi bakavuga yuko kuba abaperezida benshi bo muri Afrika nawe ubwe Samia Suhulu atinya kuva ku butegetsi
ari uko ubwe ku giti cye ubwawe atinya ko ibyaha yakoze byamugaruka, akavuga ko aba ari perezida aba afite ubudahangarwa bwo kuba yakurikiranwa n'inzego zibishinzwe, akavuga ko yaba ari uburinzi afite uko perezida burya ntakurikiranwa n'inzego zibishinzwe harimo n'ubutabera. Perezida ndetse kubera ko ubwo kuba akiri perezida ni ikintu kimurinze, agahitamo rero kubera ibyaha ashinjwa birimo kunyereza abantu batavuga rumwe n'ubutegetsi bwe, birimo kunyereza abatavuga rumwe n'ubutegetsi harimo batinduritse n'abandi. Bivuga ko abantu bishwe barenga 200 baburiwe irengero. Umuturage runaka bamenye ko atavuga rumwe n'ubutegetsi yabaga gakuye n'icyo nuva gusenya kubera ko yahitaga burirwa irengero. Rero ibyo byaha byose ashinjwa bifite ibimenyetso na bimwe mu binyamakuru bikomeye mu isi n'ibihugu bikomeye mu isi. Kuba rero yahita akurikiranwa byatera ubwoba abantu. Kuba rero byahita bivugwa ko uyu mugabo yakurikiranwe cyangwa se uyu mugore yakurikiranye kubera ko umugabo witwa Tindurisuwe yaheze muri gereza, kuzavamo ngo bizanagorana kubera ko ngari mu bantu bashinjwa ibyaha bikomeye cyane muri Tanzania byo kugambanira igihugu, nyamara ngo nuko arwanya leta gusa. Uyu mugore witwa Samia Suhulu we kuba atava ku butegetsi yamaze gusanga abuvuye ku butegetsi yakurikiranwa n'inzego ndetse kandi bihambaye ku buryo byarangira abuze ubudahangarwa bwe, ahaya gushinjwa ibyaha mu rukiko rw'isi muri rusange kuko ari mu bantu bakoze ibyaha kandi ari perezida. Ngaye gukora ibya video yo bisa nkaho biteye ubwoba. Benshi banavuga ko uyu munsi wa none iriya video yakwiye ku mbuga nkoranyambaga ya CNN bizasaba izindi imbaraga, ubwaje izo mbaraga bizasaba kuba Abatanzania bakwihangana ibyo babonye abana babo, abagore babo n'ababyeyi babo bapfa, bikazasaba imbaraga zidasanzwe. Nk'ubu ndibaza umwana wiciwe se cyangwa se akicirwa nyina bizagenda bite nyuma yuko amenye ko ari leta yamwishe akabona video ya CNN irimo uburyo babarashe. Gusa igitangaje nuko uyu munyamakuru witwa Larimadowo uva muri Kenya akora inyamakuru rya CNN gusa no muri East Africa niho akorera ibiganiro bye, yari muri Tanzania mu gihe cy'imyigaragambyo. Gusa ntibyakunze ko amashusho yafatiwe muri Tanzania yose ayatangaza, ahubwo nyuma yaho icyo yakoze mu myigaragambyo irangiye yabitangaje. Abandi bati uyu munyamakuru niwe mucunguzi wacu. Abatanzania benshi bari kumusingiza kubera ibyo abakoreye ndetse yanatumye igihugu bwacyo babona amabi cyakoze, kubera yuko hari umwe mu bayobozi bakomeye atavuga n'umutegetsi ati wakwirengagiza yuko Tanzania yibisha abantu aba ari ubugome ndengakamere, yabakoze amakosa, yaba ari inyamaswa, yaba atazi nayo kugira umutima wa kimuntu kubera ko ibyo bakoze abayobozi biteye ubwoba. Bisha abantu, bisha ababyeyi b'abana ndetse kandi barabahohoteye, bisha abana ntawe bitagaho kuko uko bari mu myigaragambyo bamagana ubuyobozi bubi bwawe badashaka. Ati rero ngaye nguko iby'uyu mugabo Larimadowo nawe kujya muri Tanzania bizamubera ikibazo, ntazasubire mu gihe cyose iyi video kiri hanze mu gihe Samia Suhulu akiri ku butegetsi, kuko no umunyamakuru ukoze kuri leta ya Tanzania yose ayishyize hanze n'amabi yose yakoze. Ngaye nguko rero kora subscribe n'utarikora like ndetse na comment.